Sompa Equia Esuama Brunya, Waya Abrewatia, Obateneka Ewo Jumedie Weso, Brunya Bosomia, Etosu Eduno, Neda Echatwo Enene, 31st October 2023. Kurupo Chedia Pabasa Yadom, Okuchen Swan and Ankansu, Wano Ena a boss had that way, O Prepetepe Kojo. Anabisia Kafanta from Bemanono. Hey, Obechani Fada, you know. Me come send you, and Anobaya Dene, Anobaya Den Papa. Catcher will be na obiso and country will be said. Some Asem Mpe Nipa no, the Asantima Ajatumno, Wamo Atnase, and Asem Ketuakra, or Quaduma Samo Hufidiem, and my trauma bidia copebi bidia no, Asem Mpe Nipa, Yaba, na Yaba, na and no, anoding, papa, Oko MC Awa, and Rantena Yejete, our boy Chidom, and Asem Ketuakra, Kevin Ata, or boy Juma. Na nana safo kantanka sempremu fa ho ye den abrante no no ne ntia menya no fa ho ye den do free ye fa no nana safo na medibia kan ho sempremu be ma no no nana safo kantanka sempremu wo bo adwuma wo bre ne ho ase akoda no wo bre ne ho ase papa ima ewo MC ho sa ana school fees yi omunyina eka ho na eso Koba Jasi Ewo TV, Sompa TV studio, omo eke kanyoma bom oni David na kachre obi omunyina eka ho ena dwumadie we eso chief executive producer madwumadie bema usu kantan kraka na dawroma wone ne mrantie no omo ahye dwumadie anwumere ye benya bi na ye de asomwo ye tu ne sre ene abasa na yesuamu ade enya asem ketwa ewo dwumadie we eso bansu ne de hye Kwaku Yaboa eka producers no sa ena Kevin Opambo Ajimai eka producers no Kwantabisa yenyina kwanta so twamani enso eho ena yebegina Kwantabisa eka producers no a yepia ede ekoyanim enya asem ketwa kofro bofu mpa bema aso ketwa mi yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo mi nam tiadwam nam de Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampian ene kampian yeko ade akoyanim ene anwumere omra samwa bibia boko de Oforisuo Nyankopɔ da romanti bibia ede no aye ofas no se ede ofas na no beta amanfo busam yo no se na adwene ye adwuma nam so na adwene ye adwuma se na kwan bi so no menene ye adwen unse ema no ebu ha wonka ne kore ede kora na obusa na on kana kre but no akra na me hu se o se ede nti abrabo no emu ode nyaminti boni bi anim okay pa kwa bena bra bibia boko adom ne experience na de Nyankopɔ andawroma Sunday me a mete hwian pa me am se bebia no aduro no nyame amfama nkode nipa de se ne bi enti fama nko eti edo na niema nko ba no pay menya pane ba ko sa ka ho no no say yes amode na ba okay ti me de Nyankopɔ twedi ampo Nyankopɔ Abrewatia Ofoso bema ma mitia bibia boko o nyame adom me ho ye pa na on say e ba say ya na pokwa de no ye na no wa ba ne ho so ne ho pa no de wo ye chokra no wo ye me wawa ofoso wa benti ye nyina ye ho ye no say no awantimi amana na ho dodo no efia hadwo kama na oba ye na say wa start ye bibi wa kire na ba cho pokwa na ye MC afon ba cham fanto so na tiefuo nyina wo binti no o mama na ja ye wi no mo tia ve na mo dia to no ma sha won jwan kafo obi afide mo abo wa sane no ya ntia ye tiefuo na ya hwefo nyina na ma sakoba boutique ye ni mo ha ya wono so mfa ye dwumadie ni agrobo ye chidom te no wone grane ni dadi sakoba nyina ye chia wonom na anwofo so fa ye tu okay na mama sika ashobotom ene mema sika ashobotom eno eye Sompa sika promo Sompa sika ene mema bi ashobotom enya asem ketwa na short code no eye *256*3#. Uhwe TV no so a eguso kama *256*3#. Sompa sika promotion mema sika shobotom madika ka cho se entoma wo wia enkoto no
ebi so baka cho se ensuo to gya na ebehu ba bi asuswai de bode hono ebefa enu ti no me ka kire wo eyem toma yenkopon no na mama draw mienu twa bi 5 cd na toto no obetwa no ene bema usika kama amyako akoyanim otatatu ama ne homere so bafo ya boye ntabam ye nam soro ye sai enam fom ye ko ede akoyanim ene ye wo bika ye wo bi ekremo ye wo bika ye wo bi ekre asanteman enya asem keto akra wei ena asanteman agiatum wei ena yede etu omanfofo asisi sama pomenteme ho ase eno na de bedai Sompa Asem Mpe Nipa ye pone pomasibire na yede amaw na asundue aba twumadie eya asundue bua no ena yenyina da ye pese ye nom ewo asantemem ha Ghana memha ene ewiase afa na nyina afutu semu yede ebre wo no eyetete ena futu sema me de ebrawo no matu din se ema wani mmerisika na sika ye kan okọ kasa hoduo bi mu a obia wo kwan a wo fa so kasa sika na saa sika no kasa bia obeka bia no be fe wo se na ye kasika e wo Latin kasa mu precunium Latin kasa be kasika kacho se precunium wonofo yankotia drumra eya habai se yankotia drumra eya habai na obi be kacho se sika e won taban adenti no kasa efiri se nyame dumu bia e wo so hweso yie eno ana se turu baby na se wo ya wadwiri se wo pebia panemu bi obehon ebeka cho se sika wo hoi efre moja adenti ana panifo ede saakasa wei ede ema mrantie ene mabawa anase obi a wasi abrabo kwam epeso obobra na yede saakasa wei ema won enuti na madika aka cho se sika won taban dia odofo se uye wadwe se upesika na akwan ewo ho ne ka won sa anko me kai mi kuro mu asante mapon abrantie bi wo benya sika yipa satam na enye so easy se akoda keto beto kai na kana woto ye no memo ka ni din na ka na ye red color na efa yipa True baby said and was ya paja ne man na wa man matrisuo no papa ba ko efre no efri se na ni din enso apaja wo kronim na wo frɛ no a wo tunifo no se me ba me wo fa ase nyame ahyira wo na sɛde wo yesika no to bo ase na sika won taban asɛm abrante no ɛka kyerɛ papa no ene se wo ye panin hunu obo obra yi aka unya bi wa kasa wo ye wo besi na wo ya bo akokoro akowuo mu no wa hu se sika nam kran kwa so a ono anko ekon kran pen kasa akoda no ka kire panin no ye musa se ne akoda no ni sika na wei osre na wadi onofo ena me ka kire se emma woni emri sika seti ameka sa kire wo ene se turu ba bia kwan a nipa bi efa so epesika no anokwasem ya na ani enyan ewom se wiase abrabo na ya bo no ya tempente kwa ya frusane no sabre kura yen obi akura kwa akoda gya yen ya yeti he kasai eyesika dwuma ena yeye efrise bosome so a yebetua yeka anuti wonofo me busa wo se wan kasa no adwuma ban pa na wo ya wudi nya sika atu botom adwuma wo ya no wasese ewa wadwene mahu se sa adwuma me ye ehodwo na sika me nya no ehodwo ana enhyira beba mu ana ena asema me busa na anwumire no eduru ba bia kwan amanfo bi afa so epesika no eduru ba bia ya na ano odene
Anoti Ghana mem hano empanifo bi kura tumi kase asofo bi kura tumi kase se wiase e wom wo Ghana hano eye bloody money na amanfo pe adenti no kasa obi twane nwia na ntini agini sika obi twitu asini nwia so agini sika agini dwetri duru ba bi obi de no wofa ase ekọ ba bi koya rituals anya sika afirim yemusa se ekokoba ne se wumpokura no se wode wofa ase ana se wo yire ekwaji sika no nya wo ne hemfo kura ne bedie worofo ananwumere asema metumi aka kire wa ne se ya mayani amre sika padia ewiase abrabo no nyawo nyankopɔ wo kwan se duru ba bia wo shira ne ma sika ekura wo no worofo ye wankasa wodia o na so duru ba bi na se uyi bi boa foforo a epa boa na wonshira ene apono bi emu ato no emu atime bia ma wo mi busa o se sika na wanya no na e wo se wo ni wunua no che no wodofo wo ma wunua ni bia na wonko wafa eno tie duru ba bi ase de wo fum sika se brato no ade a enya wo dia na so wonko a wo befa no ade a fa koye adwuma na so dabi adwuma we dia memfa nye na meye ni biara no mafa sika no ehun sunsuanso no e ba so aya na no din ye pa Sani bresika no ena meka tro se emfa hu kowuram na no ena krobia sante kotokobeka tro se sika wontaban wanhwe ye wo de be sha dum wo de be sha dan na sika beba wonsam no e be hia firi wonsam wanhwe ye na wo de kwhye maami enua bi wo fie wanhwe ye na wo de kwhye wo papa abrewa bia wo tifia nyankopon ahyira no no ma ne nyinkire no wono na bia na wo de kwhye no wankai sika na se na wankai se wo bopo ena de nya sika no Eduru baby amia na meka ma asem bi se dan enhye kwa. Ejapade bi a waye no enhye kwa. Wabusa wo ho se sika a wodi kosi saada no eye sika bi e hodwo ana. Wabusa se sa adwuma bi a ubie ye gyato mu no sika a wodi ko bi sa adwuma no sika no fa kwampa so ana e ma wani mmiri sika. Eduru baby na se edan bi hia miduru wona mehwe bia mtimi busa me wo se ekoba ne sei unnim sika na se eno ani sika won taban no wo de beye japade no ne betu akọ wodofo wom se wiase abrabo na ye bo no eye sika nti enu obi adware ko adwuma o na so yenhwe kwanya ye fa so enya sika efiri adwuma nim Ewom se ye tempente kwa efru sane no eye sika o nanso se ye fa kwampa so ne enya sika no ebetim anoti ena duru babi na se obi fa ya ban sika duru babi na obi fa adwuma sika duru babi na obi amfa kwampa so anya sika duru babi ane kokura bom no na hia no na waye moboye pa Orafo sikanka sano sede si fremoja no se wanhwe ye na wanhwe kwango sika ubesi akura no a ebema wo ne wadanfo pa akura ntem aye basa Anunti se ne wanfa wo samienu nyina amfum sika sabrato na abehwe kwan a wo fa su enya sika se sika wanya eho dwoa ene ketua bi abesom no nyankopon wo ho kwan se ohyirawo emasika no etim enunti ekwan be na wo fa so a wodi nya osika mebusa wo na anwumire ma me papa se kwan a wo fa so a wodi nya osika no se wanhwe ye na kwan no eye kwan bi eso na se wonya sika no nyafunya fofiri mu a ebeduru baabi na ekwan no epoa Adwuma kase bi ewa asante mampon na omoye omadwene se omo kofa nwoma fura adwuma nim na omakoton na omonya sika enonti papa baako a wono ya panipa wo se wo sign signature na nwoma no tumi pie free yard nim na omokoton nwoma no wan sign paper na so
ama bayan hu se enwoma ye de free yard o de koya adwuma no nti no ye musa ne se ene papa no wo he wato na nanom se do o maka na kire sikani bre no no anunti ene me ka kire wo se kwanya wo fa so epewu sika no se nye kwampa mesre wo se sesawonsa sesawanamo no na se wankasa fa kwampa so na kitwa bia obenya no ene mehye obo se Nyankopon wo ho kwan se wo hyira ketwa no so mawo e ma ne ye bafu eye me mudofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omuna samoa Oforisuo yenche tifo ne ahwefo na omutie na de ohwe so hwe yen amfa ncha kese nko maxima iconic bo no na no meko omutie pa na ebompa ese omukra no ebi anyame ya adoma yedwuma di no mutie no mo kyese omuhwe no mabomba be so yasen na mo ne yadi dwuma enti yechia wo mo doctors na wo no yechia obibia na yenchia ke yedu gas oven ke bebia obi a yechia wo tifo ne ahwefo ne wo mo senior college nya yechia obibia Oforisuo ene topic na wo de aba no asafu mu light was more den na yebehwe ebia obi a wotie bia asema wo ken bebre ne obaya adwen obi beka sehwe sika ni bre sika de ho anempe Oforisuo nim sika ni bre ene abrabo difference ni wo se obi beka se okum nipa no de nya sika wanya ya na wo bebu obi wa se ofrudu ana tehwe a wasi osi bokonso wasi but e different e chi se obi anadwumo do na se mo de e kana e se otiase abrabo ye kase obi bobra e o ma hodo ba miensa de di kan ye kana abrabo ene wa abrabo papa ene wa abrabo bone sa no manim no hwemu a ye wo bi a wa bi adwuma onfa na adwuma ni agro onkwaji sikaduro onkum nipa but true say onfa na adwuma ni agro ni ntino ama okonanim eno nye sika ni bre obi wo hon ma yete Oforisuo dan na meka sa asem we se kumase ha so so wo kyan kwa upese onya ba 10 billion I hope say bia obetima nya obi odo beko ba bia obenya obetimu do ho abonkrofo bia obetima nya patia ne ye musa se kwan be so na wie na egina sen Oforisuo ene se obi tie yen anadwo be wo kokum obi okokum obatan bi wode obatan bi opinfo obi kwahye fom na wo kyera nko aka wodam no sebe prayer manamo odu asori a sebe na konwa e de man e different odu abusiwa mu a sebe the way si entertain e different me ka chewo sa nipa no wo de ne sika ni bre wanto wo yati ye ba adwuma no pa Oforisuo nyame ampata obedu fie ni se obako school a time odi behu pa no chisa de ache eno kura ono so akura ne sa ko school nti one way a father love pa akura ne nya bi ma because that Sunday and Saturday na beka ni pa brabo no eno kura mfa nya home sei so hwa aye wo ma sorry ko wo party sam wankwa wako obi de obi aba wo de wankwa nyeye enu nti na brabo no se ye betra ha na se yetiminya sa time we nyina me ye pon ne Nyankopon ye hweso ye kakra be ye hweso ye ne ye de boy bra eno ne abrabo papa enye sika ni bre medike adu be ma be ye mfato ho ke adu bre ni mojani oko oba danu a ye ko honum na ohwe bebia ye papa ye nwan o hye ye adwuma na mibusa se enti hai sabe bridge kese wa hai ni amna wo hyemu a wo ye adwuma wa hai e kwa be na wo fa so maza se me metu se ke adu danaka mu a ana obi a mimi nim pefe se na adwuma a ho ye no ano ode na obri ni moja wan fa ni agro na se sabe oda arupremu kura na me respect no enye sika ni bre ma yenhwe sika ni bre Oforisuo ya di sika ma ya chem ya na nipa bebre nim se hukum nipa utwi moja no nkwa na sika ni bre obi tifie won twi moja onkum nipa ba sika ye de ama ne se won fa ma abrewatia wanya sika ni bi o on fa ma sofo po kwabna wanya bi o sa sika no
wasan atena so wo ye sika ni bre umpe onwa ni yeyo wo bia fa obi ade na wafa no ti no buabua ofo se ade we na me fa kwakoton na me je don enya me dia enne sa no ma ewo kumase ewo asante ewo abon ewo Ghana asase bia sabe wo hene bi wo ton ma akora bia wo ji hu sika ni bia ba ani sika ne kosoro wasa ji sika ni sika na akora ne ba enam hwe video bi otumfo ye shawo de meka no ye hwe video be mpese mekwa aka ne mu eye me fe na eye me de na nakasa wasa ji sika no asa de piso enu ti no se ye kɔ ana ye kodwa bobi na wo ba ka wo dem no ohini de ne careful hwɛ me sa nipa no me sa wo te sa sika ni bre idu mebi ho no ma ne de akɔhya ade ba ko okum nipa o we de obuwe fa so o dabi bɔne ye ni mu keto o eni ni mu kase idu mebi abru mogya ani umugya na wo bre ani no wadwuma na Nyankopɔn de ama aketo ado ɛno no ofosuo ɛsɛ sɛ wo mu wani bre ɛsɛ sɛ wo ye serious wo ho sɛbe de eba mu no ehwade na nso sɛbe wo ye serious na sɛbe wo de ɛse yo ɛyɛ adwuma wo de sɛbe akomkyɛ ɛne papa yo ɛne adwe papa ye wadwuma Nyankopɔn hyira wo dan sɛ wo bɛkɔ akɔtwe mogya ɛno ne sika ni bre okay ofosuo me da se kwa bena bra me da se menchia Jessica na menchia Ibrahim o abrepo highways yanshi oyempo bosu papa Ibrahim menchia wono obusuafo nyina ofosio sikani bre in fact asem we betodwa na wo seke nyina no wiase nyina etadin abrante 25 years ya wo isilugon bensia okoto ya wo demu sabi mpreduasa eya ne akufa de ekra yepe mitima kase ne nyina ekra yepe bensin hu twa yie pa anche no sakoto range over ye obaku bia ba eninsa de ebie no ensa na de bie do no eni bi odon saka do na no ankasa ebi enti no yam so muskane nipa ne nsa no e wo ka no kokota ablantie onyinya 30 years na se no de betodwa se in fact wanya ofa so a onye sikedru no ewu school enamfofo ana emane kwan ana wode ne ho wremu kasache na ade ba ko a eya ne se ono ne maami a obredi moje ni de na ku school sede ka be yakobo bra no sa sikedru na amene koni maami moni mriska ho asem ne ye ka no emma woni mriska ho asem na person me ka che wono ni nenu na sa na sister wotene be bedwe ne ho so a ne no so the same thing eno so no to me no am ye kono ni nwia keto a opena asem ye pa wodi na chie ono so no o me ye kono be ko ne yiri ni ba sika ba ko pa kobrane small boy odinu ko wura okotumu ekogi sika no ni maami ni nwia ba na ni nwia keto omunyine nyina ye tie sompa eti okogina ni maami fie na ohwe kwanye ni maami fa so a obre ye ma ene obedum bebe so ode ne ho akowura sa ne manem no ene wo kire sika se no na bia duro no sika no enko ne baabi na onni ni hia eto de sika na kira man se nyina na abranti ni bie demu no se we sika ni brefo ka sa abranti ho obedi na chi because ke guni demu any fear small boy akoto awo demu no ano otene bra oda wone o sister sa brantin oda wone o ani yesasu wo limit sikano dodo a onie honhom otwe asaso otwe wankasa koya na so bai Yesu ka se me kire asuafo say ma woni so waketua FM de wogie bia no ma woni so na sikani bre de owuo afa minua ba obi abomoden asifie edi ama wo no sisa
edru ne wakotu obehye fie ho se wo ma efie wura metre fie ho eti wadani fie wura no sister ebedru mribi no onka se kra ye hu no emma woni mmiri obi ade susu pre sika na sika be fra moja ovo so kai bra bia o YSD ni o to dwom se sika mi wura fi kwan me fa so me start no batam say atwede ne se ho ana Christopher kofo ana bonsabu Jessica egu efom Christopher ko heavy no bra wadawro ma na Christopher nyina asa o machi asa basase so fom sika enya me nwanwa se ebedrum lebi enum se woni bre akodua sika so ntino monsam ni sika ba beto nkwa ba beto shebre susuma woni mmiri sika ade bia wo ye bia no hunu se wo di ne hia obedi ni kokwa amawo o hweso otimi afa kokko no bottom akumakunsia e de miensa si ho se wote bottom miensa nipa ne beka wo se bottom miensa obekai na so koya no wetima ko gieduro aye fa ne mpane e de ko wura fonim se nipa no be wura fonim a pane enwura ni nem no okoduru fia onko ka ho bra wol makase wo se enadia mefa ejadia mefa eno na e de na twato e de amani hunu minua ba susumo woni mriska wate ben sina wahunu na nipa ndemu no sa brante no odemu no yankase wo munyina because bi wonu ma ni papa bobra and what talk ama no meni ni ya adwene but if you don't know don't go try wani mre se so tra bensim abra woto enru bens wa hwini ya yedi hankachi baby poase ye beye osaka we bi kun etifo ni ahwefo ye nyina mfa ni mo wontua ho fo ba bie dru no mo dene nanso ma woni so wakatua wodie kakra bi na woto gene na wo sabeka no fa kire nyame se awurade wona de ma me meni aso ebedumre bi no nyame bema weyeye asini nipa weyeye atwemu mo ni mro bi ade kofo haw ne amani hu no ento WFM awurade nhyira wo wutie ne kure abrotie Ofoso be ma me na wase na me nchia yetiefo ene yahwefo nyina na ena asafo Moonlight Peter ose de wode aba no so eye pa na ofoso be ma emma wani emre sika efi se sika ni brewe no empanyin se eda owuo afa eni padodo na wo ho a ena ye kasai wonom etina nanom ensie do ewa abra nanka wonom enkwa na wonya nkopon ede ma wonom no nanka wonya nemu mpo efa nanso wapre wo ho ede wonti akwakobo afore a wonkra ehye asase ase na ofoso bema tresam ne kan wo 1 Timothy 1:2 ho wabra onyankopon esoma Paulo ehye ne se onfa nkoma Timothy se adom mobrohunu ene asomdwe enfre gye nyankopon ye ruade ho ena enkan na wanka se sika ena enkan da ye hwehwe adom ya ewo nyankopon ho ye hwehwe asomdwe na ye hwehwe emobrohu eno ene betimi aboa yen Kristo abribia obehia enkofuko bia wone wono becha asemo ana senkitahudie bekoso bia no wasi asomdwe enkamo eno kyerese nipa sa wo asomdwe a wo wade nyina na sa wo nyankopɔ krampa dom SAP so dia na kyerese wadi editwam na enye sika eni bre ene de obekɔ akɔwie ye ofoso bema tresem na kan wo eye 2 Thessalonica 4:310 ho no wose ense bia enye adwuma obi a won pese obeye adwuma no eni kwan se wodidie Bible ne sa kan ye se akwadwuro ho ne nsa no eya na ema wohia na sa wote wo na wo se wo ma ho so ana sa wo ma ho so
na wo de akwadro edru ade ebedruadru wo ho da bia akwadwofo no waka won sa de ahye wo dam ni fam enso pesa abribia no wonya ne pafu sɛ de nkɔfo esia bre na wonum edi wo so ebra aba no opesa wo ne wo nyina akɔpɛde ya ofo so be ma wanhwɛ ya wo de wo kra ene bɛkɔ akotwa so ene ye ni mo ma dodo na wonum esense sikani brent no wode wankasa wakɔsua kuma tokura bodwese no ena eton womuton wonum ho ewa abra wonum ankasa ekra empe anadwudwuma ena wonum ye ebinum nam sadwuma wesem ama wakopie ewudifo nsem wakopie sikadrofo nsem ama wonum ede wo makwakoye sacrifice a wonum atina nanom nsiedo ye wobi wo so a obehu sa wo kona no wakoye ne ho ye wagye sika no wo ba obehu anu se wo ne ka bi pew no oda ho sika no de ko hefa ye woni padodo na wo ho na ye kase no wonum atina nanom wonsiedo ewodua nti ni nyina ne sa wo ma wani bri sika ema wakokofa wo bi ade ema nipa no so de agye no na ofoso be ma se wo hwe eye tresem ni mu a Bible ne kan wo Proverbs anase mebusem ti aduonu nkriche mu aduonu nan no wo se de oni owifo cha ade no o se wota ne kra o ti duabo enso wonka enipa pi na wo ho a wo mu ye security fo adwuma yi bi na wa hai kronfo tachia mu atade wa hai ni tuo fa kobla wo ba na wa mabeje me share mabeje me commission ye woni padodo na tete office me company amma me ayisa me meto ade wo me ho me pesa mu di we say eto so me ba ne nyina ya chesika no okwa some of the fuel stations a ebi wo ho company car ne ya diaba oba hu say on feel 200 cedis no akọ feel be 150 cedis dia kan 50 cedis no eya commission oba no one ne nyina ache wo se wo a wo ni wo wifo e cha ade no eya na wo nkwa no eya short na ye ka kire wo bia se ene se wo tie ye ne ye tufu se emesika ni bre emma wo afa enne memma dodo na ne titru ne mabunu no enne lukudu ya abaso yi emma bi wo no mo fefe wo no ho emma bi wo ho abehu se wo so no wase me mabo me gina so me wo ayi ya fra ne sen 55 me wo nwi me wo kukusu nwi ena me wo ayi ya fra 6 packs ne ade e to no so ton ne ho na ma me emesiri wafo ya wo no nsem wo bie ni atete afie ni abefa mlantie no na wakwa no maame na onum no fo akama na watafre maame no ho a owi anu ama ne sika sɛdeɛ na wo maame no ho sɛdeɛ na wo no ho obɛba fie tim kagya obi okrampa no ɔde yesikaduro obehu so aba abɛtɔ ho ye ka kyerɛ wo bia sɛ kwantomwarisia yase kwantomwarisia asomdwe wo mu no yase yɛse na aforebɔde a wɔko ayemu ma tresem ne kan wo Proverbs 17:1 ho no na ebie mu nso no sa wote wo na wo so obayi okraman wo wi dompe sa wo anwi dompe na wo de wano anasa wo se ekofa kosua ebogu wanum enim guase empa wo so da biara da amena wuntimi ebo no men try sa wo bonya sa wo namu ene bebuo obanyansafo yebuni be yenka na se masem tia wo na me de ma obi ane se wo wo ho ayiro ho bo adwuma bo ho so na yi akwadre duru ade ne to nchen na kakra bi ekita wo no nyakopon enhira esoso a ebeya dodo ama na so chen se obemu ani akwa brisika obi a waye na adwuma so many years a wanya ne ho no wo de ho kwa akototo na fe na okwaye ne ma bone a entimi mu a wanhwe ya ede wo kra ene bekwa akɔhyense do fo so be ma me fuma no si ase no medase. Okay, 0551 931 931. 0551 931 931. 0548 931 931. Sikanibre edawu afa. Hello. Hello. Sompa FM. Hello. 0551 931 931. 0551 931 931. 0548 931 931.
na yenko emfa enko yanim yaka cho se afutu semo ede bra a miso drink and a 5G meza ena ede ebaye kama hello 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 ima mehwemaye na woye adwuma wa ade we so sisiye menim je nti akoba ne sa o mehwemaye mo mehwem bi oye adwuma wo we no so na no okay nyina ye tie sompa ye fala de anu ti afutu semo e de bre wodofo emma woni mrisika de anya wo dia na shobotom no fanipa kura de ekoma no na sikani bre anim guase beto owu be fawo no okay hello Really? hello Yes, please. udin baby afrefre We are going free and tampo. o frefre kentampo panipa yenti o Ukakama kasi ko po shira mo pa ni duma dia mudi. Sabi skani bread ya nya. Minimum bia what is katia. Awie no sabi oja na efanum asa skana ba. Ajene kula sabi untumi ndibi papa ya be wo sempa ntimi so mo ya ba ye wire. Ye nya duma den ne ko pona mso de shira yen. Madam Asem shira mo pa. okay hello Hello. baby afrefre udin Ya fa me kwame free ye mka free ni abren. ni wa brem kwame yenti o Eni me nyankopon sha mo asema mo dia ben. Ne nimbe bu na ya ba se ni si brief kan die. Ehu. Nshada masi. Ena se mpa mo ya ben ni me nyankopon sha mo. okay hello hello baby afrefre udin Force from the collective side. yenti o panipa Because the war part of the boat you can. How Bobla and what free and the say so to me the master. okay hello Oh, yay Oyibo national hello hello. baby afrefre udin penny Me kasa fi afi fusu. yenti o Ofoso. yay Na mo dren. kama pa Nyame ase ebe ho efe pa. nyame ti ase meba na amanfo kan no mo ka Ohi de wo sesem kura o. ne ho efese achem Ka je me si ya mo ma ne ho ngusu za na enye. ajo yo Ka tell me. For that of mo nya sa. sa na ne ma no mo dress ye Yempe sa. yo hello Hello. baby afrefre udin mame FM. If I said this, I told you. yenti o panipa A service, Sadina. yo We do a day, and if you okay I can't tell on some financial plan. The wires the far. yo You. Those anyway, so why is it? yay why you ayo sikani beno na mo fe na mo bekika Hello. You. ye baby afrefre udin Kwacha la dini ya mka free okay Ofoso sa ni gani ma ho ani ti Ofoso mpo asem na ni shira wate. nyame ti ase Na ni kan nyame kan ho. Ndio ya mpapa ko. oko hello Good evening. majo so panipa udin baby afrefre But you also speaking tampo. okay yenti o Yo me so mutu yo for your papa but my no so yes me yo watch no. Don't control me so okay kentampo de ya na mo achia Angela Owusu amame dodo no afa no mame ya
me nwa ba nimpon pa nyenchen kra. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Ofo. Yay. The man no abega for na hado. Yaje so ma Amelia. Ya won ni na 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 de kita sama no mo ni na yen kedi. Sa na de no de aba no so ye. Enti ya da ma pa na mo fitu. Atena ten we say de se. Mama eni papa. Nese de bi some fans nese o de abo bra. O mama no papa ni o. Ya da ma. Okay, hello. Hello. Baby afrefre mame udin. Pastor friend Mary Mistress Sunya. Sunya fo nyina ho ye. Pastor nyame do mu nyina ho ye. Abawa yinti o. Pastor kitani bra de enye. Ka de wa mi kitene ni ye mama de odi do mo mi dia mete. Okay. Hello. Good evening. Ma je so papa udin baby afrefre. Efrem ko jo Samuel mukasati asante bakwai. Ya tia de kwa man na ase ko juma me why? Yo mate. Yenti o. Amu kuye muje mai ya fa. Demi shiram mama ho dina bia for 20. Amen. Yeni anki tuangu so amu fa na amu fa bo mu brana be bo mu fa. Okay. Yeah, but that's your fire last caller. Hello. Oforisuo. Yay. Bema kaza sungin town wa pamfunyina. Council soon. Ni nso yero kidi ampunya ko kwase. Ba tenen so dia modi abeto kono so no. Na me anu no kire no so emu obi pa. Ya fe mi ba. Na se fi akwa be kwase. Okay. Oforisuo na tedi o stick ni brain. Bino ye ka fa ye mi chine ho. The company phone be o stick ni brain ti adwuma wada no no. Futini se ne kita maso. Ta wonko nanka obi mra me yebi enso sika ni bi baje kente to e on the man on tumenye no ayemre obeko ama obi abaye ni sika ni brinchi baje kente enso ene youth no ko ka was wunya mpi bokia winta pre no eni ko si sei nti ene efukise mo ahodi amaye no mbabru no yenyina yinti ni mfemu aba na yemfa mo bra ni bebo na mi sha mo pa de ni abia tu sais moi de près okay han ya do ofre no enyina ebesi to odofo so okoto se pani bi tu ne bafo a eduru ba bia no watewaso na oso odibi atu kotodwem na dachi bi oso watumi ede abobra sikanibre edawu afa eno ti so onu nwie ya de ne fasika ho a mesre se ya moni na ho ne hwe ne yie na sika entumi anadaw anka anko ensiedo ententem so sa na sikanibre eda uwafa afutu sem miso drink ene 5G meza ena soya sene ena mpempi yetai ede ebrew orofo miso ene 5G meza no manfo dodo no a ena agiatum na emrantie ene maba fefefe kwa pro santimam ha wadi miso no ene 5G meza no egukam entuhia wo mu a orofo ya tobi ne kahwe na no nya kwan atobi de gu fridge bronya no beba wu bronya no beba ahoho beba ho ofie nyina no meka fo mizu ene 5G meza e de ama wo fridge no na opede totoɔ atɔ na de ye wa yie no wabadi ntoɔ no apontoɔ no fa akwani pa bodompem no se babia enipa etoto party said dem kan ye no mizu ene 5G meza e na meka fo nam de ama manager Daniel ewo 21st clinic Manager Daniel ewo 21st kinekashwa overseas ko ubenya bi ato Bikan supermarket as sister sewa abawa ewo post office anomanye Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa yako ebenya mizu N5 mizanu bi ato kama na Sachi Enterprise ewo asafo binchi one VIP car park no ene di hwani mu se ye kɔ na Sachi honi afom kwan a ye mfrɛ wa homatufo we so 0246270221 0246270221 kwaku achiri company limited ewo poye mantemu East Region ye kɔ hwa ibenya mizu N5 mizanu bi ato ye mfrɛ kwaku achiri wa homatufo we so 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise
ɛwɔ enum hotel ya soame ha opamango abrosanim ɛhɔ ɛna KF Kinju ɛwɔ orofo yɛfrɛ KF Kinju na yɛkoto mizo ne 5G mizane bi ɔmada wroma ɛna ɔmaso yasene ne yɛtumi de afutu semi ɛde ɛbrɛw 0263 752 944 yɛnkɔ ne yɛkoto mizo ɛne 5G miza na yɛmfa ɛmmɔ yɛbra yɛnkɔ computer so dwadie mra de wɔba no anya trase na yɛmfa dwumadie no ɛmra ɛmɛhyehyɛ so Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubiko Winyanka, any Rusiamob, and Nutina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Okrafo, Editi, na Yankwa Yetimi, I just say Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matru Faiso, 0598-559802. Meeting 0598-559802. Edia was yet 1 media. Na November Bosomeno. Neither di kind. And I yet throw a crafoni din. And it's all on Cransa. Now Ukraine. Cotrolling. I was Sompa and Cransa. GCB a Danimua. Oh, Sunyane Soa. Cotrolling. I was Sompa Sunyane. Night market wa. Na Kumasi. A crafoni na baby throw on within. I was Sompa. Yanin Rome Hotel. Dian Mushe, a Busumi Dubacono, Nide Dikain, Najumedian Wakasadi, Brana Bosome, Nida Toswet Yunubako, Nibeboja Trada, Nadiamote Tomoyeno, Yadiama Ekrafui. Why do you 1 million? What about Taco? Nadia Bomb on so. And one is said, you see, so. Yami Slamopa, why are dear pa? Nesika, Nayam Sumansua, Ubetimidiaba, Avensu say, maybe answer ye, Tisamo, and the young one swa, Yebeji. Muamu be a fear chairmono, and more than Sidia, Muamunim, Sompa Achedie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Unshim, na proposi prepa board Ponkomu, Yanyan Kopon, Obe ye, Sompa Achedie, 2023, Ekuna 4, and Enyan Kaneso, one petiti. Yenina ye tie Sompa. Ya rebe na etete o ha oni say e syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now do so na be me mu hihyew, and stroke, and say kidney problem na ma na say atata. And now what safety? Who go fear if you just negligee, Mr. And know how to work sharp. Dank natural healthcare company Abamam. Mr. Oba Dank Asuya, your machines are wood grow. I had been really preview. Ye Uba, I am fear grow count. Machine and the back say, Nipa Smith if you grow a man. And I say, I will pass Miss in the dear account. They will grow suit at a shia the Mawa, a 2-hour hotel. Mr. Who fear ends now. His screen is with numbers live to face here. They should be covered Dank natural healthcare company. You bet 2 years I'm a water. Dank natural healthcare company. Sompa FM. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me, Drane Odifo Samuel, a wo na nhia ahemboboa no.
Ejaba family house or who haunty and a mammy jena or how be a dawoso say a mania and a dawoso a car and a dawoso Yale Kranko and a dawoso Otoni and Tana Ubi Nebu Kwasia Ubi Juma Frunsem or Baby Nesisuana call to Asem Nasa a day that family so ama wow Sameno why is that Drane Odi for Samuel Akwanchreja Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to emu agiatum okay otente tu yama ya homene so bafo ya boye ntabam yenam soro yesai enam fom we ene dia santeman agiatum sompa Asem Mpe Nipa no na nananum etie dwumadi we nananum etie papa enya asem ketwa wa santemam ha nana dwuben asantema pon daman da ho hene no opoku apaw ne nana no sa na ejebrempon ne nana no ono hina sa bere abusua yi no a wasai ede a kire okochi ahene da sebre sebonsu da ho hene no nana dwoben o se wonfa dwuma odi wi eni agro krakrakra eno ti na meka se nananom etie yensre nshira kese emfa emma asantemawu a otumfo Osei tutu otosu mienu nyam kese wo bodwuma ema ewiase ene asanteman enya asem ketwa kra yensre nkwa tenten ahode wom ensa emfa enka ne ho kama de wo ba no anya atnase de wo ba no wanya atnase adaje ni poso enne kra ma memo akwa aba acha ya na empom tesai pacho me ye bem o me ye bem me nye na why udin de say pacho fam abran pokua free hin na baye pacho free Kenya asia brim pacho noki ma me no akosam ne san a odi abedan say yenkomwa ma akosam ne say me ne bem be fan ritual sa kodia me ni shia February o chia no ka say open ana mka yesim kutankola nan mempe how entino me no na kodva na me wona me de ba Kenya se na wo hia me ana mka se nkola nan mempe se me fa be ma bia o be ha me na wadi ka wo nan dada ma wo nan dada ana wo hia be ma no okay ana mse mempe how we say me kwa wale a me nji awawale mu enti mempe se me sa akofa be ma biom ama ko fa Asem bebrede aba na so wontimi nyasa yentio wontimi nyasa na msuyo matentimi wana nyime oba ene transit din community bema bia ba makwamu a me pamono se me mpe hawo enti ya won okra se Richmond ba ya makwamu no meti ase me fio for mo wanwa to mo bebla no ka se sisa no mpe no ka so wone ne ma me Kenya ase enema na misi se wadwayo so nkuku anu ana me ya de hwa be man kakran kan na me woto kakran kanti me yare ya 23rd December na me yafu ti me by phone ya de me call hospital ti one do call hospital ya ka che me say de na ya so me yafu na ya me ya ti doctor ni ba ka say sister no wanyimo no de dru aka na doctor me fa dru kan na me ni ma de kura ya ha me yafu ya de ya me ya ti a Richmond friend and the hospital one a doctor be boy 3 na doctor da obia ma some my friend be man on fan call
and I'm son of a bear, and the bear is about us. None of our bear, so my friend Bemana on fan of continent, but send him glass about the coming. Not just a Ugani free hospital. I buy a bear, and to one of them said your castle bear, yes, you and Ugani. With Johnny. Oh, the Casam Cocha scan, Nesca behind the enemy. To one about paying the banners, I don't know what free hospital is a kwame. It's a my free hospital, my scab ben and betra scandal. And was my name master Casa, my master Soba. And on the maternal master, no quite sorry. To scan out the man called the cock of bar for no senate, or the bad Daniel ban and banner cousin, it might Johnny and San call back. And I blab back also 12 no 50 cities, son, I'm banning 50 cities on a 2 million. And I continue quiet and banning John and cousin and minion bosom me and son. One cousin no names on him. My son, I'm a found. I'm saying, Asem Mpe Nipa catch me man I come. To one of my million bus, man, to us, and you know, say, Yam your blessing, Yam, share that say, man, I come. And the little to one. This time, me call hospital, someone to me now 5 months. And soon I make call hospital, and no crown. Ye fear, and I'm quiet, and because CS and one of my scam to call hospital. The trade woman be catch the bearman, or the net, or the chin at it, see or the my film, painful, also. And I'm saying to me and your juma, Dafacosa, and cry, no cosinia, my banner when you be their co school. Me may obey on my no bonnet, mojo for more respect. So it has shame a banner penny before or the dean, Blanat them. So I don't trouble family, my mea, whenever my mete. Now my mate and the Martin about that, and my fire phone to Obama and decided we do not and cabana day. Obana or Casa, you say? Or got 22 years. 22. And was a beman about Dada. I Dada, now, would you two say Beman or Dada? Said they're quite me fasten at it, and my Yamabana, and what the cancer, as no, say, one number for Obana or school about paying them in Sana. Anna. Well, Yana de my famuna and Cabe order to Blanca, Santa Dechina Blanca, and Tram, but I'm say, Quana de me fasten, I am a banner, and Intramoy, or cast, and I'm a power chow. And know what to fine. And to me, 9 months, and I'm a call hospital, and cost my uncle beam. There be a bob, I'm a bonnet, a bosom men about toss, and to one is about was this tablet. There be a missum, cost with the pressure no was wrong. And I said, sister, call hospital, sister, me, this can be the hospital. And then I'm go both fear from an Mujiska. No, but me do a doctor di mathematics in Nipem. What di mathematics will be our time upon your 11 months. What's the fear there? I'm saying, and tell them trying to track us and me call Code d'Ivoire. No, my may I live say, Nan, you want to Dawson. Let me try and tell me, Sadia, I did know, I'm saying, yes, operation. So I want to me at the end, operation at the hour through. And the one the DA, the amount of home many at the hour form. Nam just here, rather than go first cover him for. Nam the Bible trust candy, me try 85 dem, you know. Nam try 46, no more. Sakwan of them, you say, met me, I want to say, son home, no. Eh, yeah. Nam Banam flow bear me. What the meba. Beman was your friend say? A rich more sarco, dear. Okay. Me de Banton is about cross. Blah, I don't know, we are so to me, yeah, the money, yes, sir. Sister in the bed, I baba fun of my card for being no was go. I cast a first cabra was meba. To one is standing friend who couldn't, I'm the tune and me cousin your name is soon. Now, Blanny Casa, and I'm so about 2.5. Now, Blanny sending me 3 million. Now, the concert, the best be catch them. Now, I'm Susan Martin, I'm call hospital. Now, I'm going in, and I'm Casa, dear. I'm going to draw about 2 men. Now, my hair, met me a war. So, I tell me, doctor, share paper, no, there be. Mean to me, won't any operation. No, doctor, mean operation here, the end too. Okay. Anti Sabre also on new operation entum yenko na yeni dwambra se na ne bano kra so hano na mane no for kakra no mate na yenko emra sisia preka se powder odofo pebi fafra won kwa no wate preka se powder no ebema ho aye fe na preka no aye kan no se wo yenkwa no kwa na chi ngumu a na enkwa na ni aye se mek no
prekese no aduane nyuro wom aduane ronrom eno ti ena obo heba wadwene ho ahunu se prekese no oma ne ntiti ngukwa debe na wode aduane nyuro bi ne nuaba bi mu nsuo aka prekese no ama ehwa ye den papa eti odofo sa prekese pada no enwoma wom a obo heba wode abadwa so wose menka che se immune booster eduro pa no se ota no nom prekese pada ni bia nkwamwa no a sabre ekutia yade wo nipaduanum ehwo ye den eno ani immune booster no orofo duru ba bia wakoma no sisi bom no ano dene wanhwe ye obeto nananom ense do emo ko momom kinkin sa yade bi ya baba be hawo prekese pada orofo butunsuo no sabigum num nenom eduru ba bia fufuo na ye reda sabi fafra nkwa no prekese pada eno na beye sansa nkyerene no eduru ba bia tumi so opemfo umoja no ewo fom anemia no ewo fom ye fe won san ye fe wani ase emoja ni wani ase o awo ho beye wodene yenko na yenko prekese pada ekira kwan cholesterol no asisi untinum sansa de no wanhwe ye eno na ya na ede blood pressure no eba no wanhwe ye say ye low say ye high obeto na nanom ewonse do wabra obre enyanso ye sugar level no so enye prekese pada ena na nwumire mekanfo na media man wo herbal clinic eno na benya ni dosopo adoato adumanu ena wo dani herbal ubenya bi ato apidank misty herbal ene KNG herbal atonsu ubenya bi ato wodofo se duru ba bi na openhwehwemu apehun komo adi afa prekese pada no a yefre obo herbal ewa homatrufo we so 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 472506 prekese pada ena mekanfo na media man 21st clinic sciatica expert odofo yenko 21st clinic wate wabra sciatica yade no hayen na sa sciatica no yade bia ya papa so sisi ya fa osiremu na kokom na kosiu na ase sciatica no entim yade se de besi atwe ho no ya pa na sa sciatica no dodo no a na academ dodo no aso ato na nanom ense do wanhwe ye obeka so atie duro so anaso obi ato wadu sciatica yade no na ye sansa nkyerene no wodi bibiduro so de tu sa yade na se 21st clinic abaso body a waje afa sciatica yade sano no enya asem keto wa bibimam ha ene kwasi broni krom waseme kan to se yade bibire bia de fru tunua no ekosu na ase obetu ase na wodi ama deku laboratory ne scan fidi awodo ne massage ni nyina eje adwuma e wo 21st clinic na odofo Ghana fo agina tum do 21st clinic no ne sayo nti wa sheta o Ghana mem ha 15 branches na sabre wo mem ha wo ye adwuma Kumasi ehwa overseas afa radio nchemu wa Council Quarters Court Junction obuase ubehu 21st clinic Domi Market Accra 21st clinic ewo ho Sunyane Nkranza Tachima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 3A Herbal Center or the 3A Coco capsules Coco Master with your baby so ye tue Coco na se he eno adawo mo amutie show na baba wa no sedi om si Coco no eye wo dan ho no enye ema Coco enye wo japade emmoso saa debi ebi owo a efifi oto so tue ni na enye nnu adakura kam ni se duru ba bi a Coco no timi efifi ema nam saa me ni hu bi da na me kanfo 3A Herbal Center ni nupa wo de abatire Coco capsules ni nyina be hye wa bra wo num bi orofo duru ba bi a osisi eyo ya maman aginem wani so ayo wisi duru ba bi a udwade a utimi se honam eyo hene 3A Coco capsules Coco Master ena mekanfo na mede amount na upebi atwa enye na kwa yenko koto bi nefa tue Coco anase na Coco yare bonne Coco ayese prisoner no ujana ketekete kwa bi odo be faso no wanhwe ya unhu wahu ni yi kolina ka ba dani ba misi ba apidank ubenya bi ato na de atu Coco na se 3A
cool capsules cocoa master papa and then you may make comfort na media amount 0546 107 107 0546 107 107 3 cool capsules and you cocoa master papa D4 Samuel Prayer and Counseling Center area brim yan konya kwaja kwankyere papa if you say bronya no ba yanke kan ho obonsam e de be hanam amanese da bi yantiase ne sayo no ntino difu papa wo memu difu papa wo kumase na ensankyerene a epiem e wo Jaba family house no enya asem keto akora ni nyina e ya akwankyere papa o D4 Samuel Prayer and Counseling Center e ya nimguase na promise and faith odofo yade na dane krankro e dawo so e call to asem spiritual marriage no so e how dodo akwantu sema ye bisi basa awade no unya bi enware yemfa kodan o D4 Samuel awo no so ware dada untimi ngo o D4 Samuel e betumi ama sa nyoma nyina dane konua e dawo so no ni nyina eto ebetwa e Jaba family house ho ene jakokona so wa bra be kwakoto D4 Samuel ene oba won samuano de how you know be ka kire no ma ho akwankyere kama yakọ mention bobo no Jaba family house ho ene kira D4 Samuel otrase 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 5519 and 0265 441 995 0265 441 995 Mesia him bobuano ho ene jakokona so D4 Samuel woche nyamema efiri otamfo abonsam empunchira wode nyamema efemu jo apa electricals ye konia kotowo ya papa wo ya papa ye koto ewo jo apa wakache eye signal cable na signal cable ye Ghana weather ena ye hwe so ede yes awo ye omanfo ni bedia dance say abra signal cable ebeduru kumase no fire service for adwuma nyina akofom wo te se fire service for car no kura ye nwenwen wenche ye achepa jo apa ena adwodwo ano sa wa abra wakofa signal cable omanfo dodo no na de wo ya wo mudan wona wa ya wo mudan dada kura no a enye signal cable no afi o matwetwe wo ya no mkoto ina firim de signal cable ena ewo ya eye kopa wo ya papa na signal cable no na husuo no se die sitie no fayi papa jo apo electric asem kan cho se uti Osei Aboagye no na banaka eso oteso edema letition for ba obeto signal cable nyina no o wonte so bia wodema wo mu a eni okwa omu nyina da adane wo mani na signal cable wo moto ede wo ya omanfo fi edema wo mu Ghana Standard Board achi wo matum Energy Commission aje signal cable atum na efiewuru afọ kra de ene yenka odofo empempra de bia de woya fie bia no jo apo electrical say oba obenya bi aban underground cable so to bi sana transformers ahodo nyina woton bi bob ahodo nyina woton bi yenko jo apo wakache yenkoto signal cable ne yefa enwoya efie ebebo yi papa Japan house oni MTN abrosa no ene di enhwani mu ewo PZ afam wo RCC tasi run dinyame ubenya bi ato yemfre jo apo electricals abedum ashanti abedum kumasi wa homatufo so 0246 90 58 98 0246 90 5898 and 0543 934550 0543 934550 a Joe Apple Electricals and True Wealth Products abedwaso na True Wealth phone ra wode abano India ton enna wode efiri ba ye bibidro na etu yade asem esa yade True Wealth for some kan trom say wode True Wealth Vision capsules aba ade bi afa ni ho wani hawo wani ye hene glaucoma no ya kata wani ama odofo osode anope kwaya fa so hu ade no ejuru ba bi a asefem ye papa wani no ya akwa frau True Wealth capsules Vision capsules no wode abadwa so wode joints fortis no aba wachiri bramo wachi kase wukotodwe ni nyina da True Wealth for ene ede sendro abadwa so woba o majo no ejuru ba bi a said the menses no esi flow no enye o ejuru ba bi so abosome no
unya mienu ansana bosome na so enye papa kwa true well for say oba obema bibia aye kama duru babia sede ulibido no esi eda no enye atenka no enye yenko true well products na yefa enko enye ye ho wa brasa ya de we nyina haye bema prostate no aye kese dodo enu ti se obadwonso obre duru babia sede odwonso no esi eba no enye wo dwonso agusu so emwa kra duru babia na dwada sede wo si esore dwonso no ebro so dodo true well products eye Indian no and wakofa ba true well vision capsules ebeti wani no na ede amount kama yenko true well na se yafom kwan a yefre wo mo ahoma trufo we so na ye haubia yenka emfa enkyere wo mo 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302 true well product and na yekoto na yeso yede asa ye ho eyade kama maame yesa emra wo so yento adwumadie ne so na aduru he na do operation no no ke yento aso ti doctor la ka so be me ya operation am si me njentum pase me ka se me ya fase kanka mo si baby aduru se ya nya operation na emboa anase se me wo a meba anase meba ne be hwe no nkwa bese ba bia akra no adrumiti me ya de enwo no na me ba fi na me ba tu fi ofo anim na frɛ be ma no also ene me wasase da kronom ene je sem ko to na sister ba ga no bia o hie ska emi akọ no operation eye wukunu no eti ona doctor ga hwe ne manche fie na me che fie dia me nya me ba no bakone bi mi na abeshama krem o bi mi na abeshama krem tina ma bre ena me so me jefu na me kase ho na me pressure na koso ka me twahwe ena me so ma me kase de ebiem ena ekiri ya na epe abose na de koya to hospital mo na me kase o ho na be ma na fra ja pressure ya na ma ko sofu bi awana pressure sa ba surubiem doctor no so be operation no kunu si ja operation ye eti awano jitum se wukunu no peso okun anase no ma so nya na peso okume awana pressure no course no ma metena som ko yo bi foforo nti awana mo de mo ya ade bia be mama sere na ma mesinto mo check na pressure na ye ba form na mo de me koye enti metimpan so na mo koye nipa form se awrade menya bi do mesraw na me bompa sa no mudi ye eno ne obayi eti efri se onyem ebesi operation so no ukunu no wahye da abo ho kapa omo me ho ka one view hospital ni nema toto no 2 million dia kan me maame na mba panyin ni papa to diskan ba na diskan toto ankora ne nema no 2 million maame asema wo kan bema no wo gidie pa woni mu se woni ne beto aso ana pacho da be ntimi ne nto aso pasa ya de ma fa ya mu ya oni bi ne de he ya mu menidi menyim nyina bo menidi asama meke menyankopɔ ne madanse ne me ma ani mantam wo bi se de ya de ma fama ne guase ya de agu me eti sesia no saa wo man nan no maka no mso papa we ana yi ba ko amu nyina free one father pacho da be wa muso ai penny papa de wawu ana da toso no oni papa no wa homo so na mienu su papa ba ko ti se o mani nyina aye sei amu ya ama ye 5 oni mema se na awo miensa acha sie yi de wawu ni free mu o mo amaka no so mo hwe o mo ma acha o mo do mo hwe o mo an penny ni papa na ewu so ni papa ni ye bibia de man ti se our last born you kura we ni papa no na idi wani pa acha ye koni ne abrante no kwetwe komo ye koni ne abrante no kwetwe komo se opese ye de ma o pese kana mabono se awa boka sei hospital de na 25 million 2005 acha na no unya sika wo hen na ade tuaye be bobotia ni pa no so da meka ma fre no kura kan se ni pa na da meka o so beton wa se de bi o beton na sase
Semini sasase sen fa ne free adada won to nipa so ha na. Na asase no de wakoso pen. On fa me nkoso. Na wonim so wa asase wo ho de. Sa no ka chem. Oh. Eya semu. Emema bi hu ma mobo. Okay. Hello Rich, empom to say. Bibia boko de. Ye da nyame ase. Ababa wa ye frɛ no Pokuya uni no. Ababa wa ye frɛ no Pokuya uni no. Mo jami ni fa. Odi ebe no no. Me na wo akoda. Na akoda no watu ni din. Nto ni din. Adentia. Thousand Berlin. Rich, free say ababa wa Pokuya o hye ni nyinsen ebesi na wo birim no ne hwe no wa na hwe no. Ebo chominti no kan yo. Menese. Ababa wa Pokuya o so ne na wo, right? Ena me say free mira o free hye ni nyinsen eba say yekoyin operation no ne ho ka nyina no wa na watua ana se ne sitie. Mentia emano na de nemu every starting evening say abagana na nemu ya krakra afi ba magic kokura fidie men tane fa ba bia amso go mi mi agbana say ko ami bi ko min temfa awo no an gaza kura na ko ma wonu die ko we ya di adwuma obo wo ye mu adwuma promise no adwuma ye ma from ko adwuma enne what na me hwe mu ni sana na tam so ya odi wo ye Rich wo ko am ka bi shima beje hello Rich yeah baba hello Hello, father. Who did come on chair and answer any didn't come on? Hello. Hello. Rich. Okay, menim so take you serious so say you maintain your person chair say I said no didn't come on chair na mentiase production teams and Rich no me hwade na dru ba bi e man hwade o e man hwade maami Pokuya enti abrante no onyim ye besi se ye koyi operation no nyo na to aduane ma odie Brabi wo fie ho na hwe o ona hwe me pese me bonidi okay hello Rich. Hello, mojo be ono ye la no ye agita ye bla wo sa ti jina ba bi ala no be kamane antwetwe nkomo wate majo bi sesi ano se ye yi akoda ya okura Pokuya free ma wo maye sei se we kan won dia me maye for o maye sei 12 4 okay na omo san koda mi ensa no hwe wo mo oh no problem ye bidia me ti mako bia nya so na de enti wo anya bi so ankola ne mu ada oh se adwuma na meye se adwuma no se nya mo ya don se me ko adwuma dia me ti di tenya me ba so me di na akwara beda kom na menese se wo anya bi dia na wo akasa wo ni di nkoda no so ni di on Rich. Hello, officer. Ye ka say awo ukofa obi abawiase no obehwe na wote ase. Mama Johnson. Ye ka say wawo binim kura de awo twampoa. Se wowo a wonim se wo se ebi oho ebi ni ho akoda na so odidi anza na ade achen. Ono kora. Enti se o ka say ebi oho nko ade a akoda no de no ono onkodie obetumi akọ adwuma. Oh,
I don't do Grojuma. I'll create what that now do there. Or the podium Grojuma. It is a Kobane say, Oka se bi wo Hong Kong dia. It is a bini ho akwada ne be dedi mi busao. Oh, not him. Sister na no. Na me no that more Kenyans no no. Juma ba kwa o the room. One of all Udim. I hope you give me petty. Chese wonu oba na tia na. No, but here. One is a mono when you be on one is no no all the day. This is a member first no to be married the matter young watch na kwano. A chair ya duma and I never get it can be as a no. Rich. Time wa wo kope pokuya no kan asem be na kire wo e fa se ne maye 9 o kan di asem na kire wo. Oh, o ga na ma na maye 9 na wo nukunu. O ga no maye na wo nukunu. Wan ka se oni kunu enti on pada da bia na meme dada no wan ka sa nkire wo. Okay. Now, okay, now that me no me ne de no. Me can't throw. I'm a dead no. So okay, be a me dead na. I say at the prame na as a can me brand manu. Rachel Tizia no se bosome na wonko adwuma kra no a akwada no ni di won. Oh, that bosome me ba idea bosome no Mosun na miska no. Ema de be tuzna. Miska ema ya no no. Na ne enye to for chiam bwana miska. Da tami je na mdi ho so de bi arene no. Adenti na akoda no wantu ni din na empo akoda no kra akohwe na na. Oh, din de meto. Se din na meto no me be se no. Timo o ko yiri no obi na di ne sika e ko yiri no e be ma me pani sika no me be se me ba na kura me na jinto na me to no na ma na apreko Rich obza oba no yo ba na be ma bema na ne be ma no ye kotwa no hwan etu aka me no me sika o sande sai you don't know what 1.5 so on fan trying to bear man much oba on a man who's cast a fuck with bear man time a friend na me trying time a friend me trying da na me pesca and I told drama kwa me saka so me scan fan trying to bear man no said 1.5 Rich unim say oba no kra sabri ameno kasa akora no yare unim obeza na sem ebe fana on fa ko no na fana fa ko nti enana pa ko na na mo wasoro ko na na kwa no 3 weeks after that na no ze mo miss ko e waso na mi ga mi sa fa back awiani mu an fa ko no extension na oyema elmebe se fo na na ma aso ze ene bibi na aba hono Richie obisa ebrebe ne twato a o ma oba isika ana oba isika so mo fanto aduane ni oh ana me jebe e kan se no be tu na isika ema eti 2 weeks ni unya sika ma no be tu ni isika ma no be tu se am bwana ka me na kwa 3 weeks eso 3 months was 1.5 no na kwa no 3 weeks na makoda hospital se me no kokunye etwa na so te Fatima me kuro no mu o so koye ne dai me ko etwa na so ko twitwa recha so so enti ni gidi sofo na ja na so no be pa ka me twa na ko police station wadi ko gidi aso de da bi on ko gidi aso if said o muti dede no na sofo no e baaye e ma sofo no be didi na tam se alent na wo yesa na wa ya ma o nim gwasa ma nim gwasa kam Kenya ase na ukunu utimi bono some so was and then me bo na super ma no say yes
Rich hospital. Rich. Officer. Oba so odi ani bre, on se wo woka ni bre so se wo ye ma na two ne nsa wo bobo pasa e yampa. Any so oba se obugu ni mase. Entemo. Wo da ungu mani mase wo Kenya ase. Ungu mani mase. Rich ungu mani mase. Wagu mani mase me pia bontuka na de nsa tretre me so. Ase ba ma bia ba ma kwamu a wanya dai mempene so. We are Sakachi who said to come against me, Jimmy for the done at that. Oh, Madame for the can, but never done enough. But no who Madame for the machine was in the class of a catcher. I just said, one of my woman is come from Ted, and you woman is come telling Crawford. Okay. Hello, Rich. Sesi a wo se be na watwe mienu ni o ma o muska ti da be na be kwa akomo muska ama wa but find out call 3 weeks and now is 27th if you are not going at 3 months Rich na what you Rich na what about going Rich ye officer sesi e omunisi kom le to aduane adi akoda ikura semenoti wo yare esi akoda ebe da akopena pom den anya wo an carry ntira me ko me from ko oto no na sesi a no ano esia no mujenji mu no Rich wo mbeka na woji so me from ofan ko Rich na obem na ro sa edme obem na orchestra Rich officer sesi a me ne wo kasei wa wanum to se na watwe mienu omunya sika na wa na watwe mienu na akoda otua no fo ano mami anidi obeda nya nufuso eti beme na ade a wuye efe ande mi ode mi da mu ne mi kitum na me ba jo me ta zo ko a chato sese ozo na awon tena ba no onna wa yawe nkita ke mi gana me pese mete sa asem no Rich me no kasa se bema me pese mete sa asem no wakofu akoda ba wiase na watwe mienu akoda tache woni di osi ahokyere ne de bai tam wa wo ho ba no wa hu ana na fu se wo de ghost feeding bottom na akoda ne ba wa benom enkikasa akra me pese me hiti oso me no kasa se bema utimo se na watwe mienu akoda woni bosome nan kra woni di ye wo se na watwe mienu fa sika nko ye kwaka osi ahokyere ba ya etu se tra producer so ba send sika time by akoda no yade me pese me send mani bragu so ade a wo ye se nyefe production team me ni nkomo ofe anya sa obe se mi mudu neno obe se no amuna samwa for sure ayashamo ayese ya na nipa be ho keka no na wanhwe ya na okoka de ni kwahye woka de bia maka me seche se oba onye na dwe se obre ne ho asema be ma peso hwe ne ba na sa no mai na oba seven preduasa for so me ncha ya ne sister Monica kwa kudi US mem so okay me kind pa wakodu ye denya me ase no sister Monica ya first semester mra o ma samo ka se we first semester nwem okay for sure woni maboa bi wo nwem e fa na chenchena a ya aboa bi a se one ne yire o na mienu oba ba ko be ma ba ko de bia no one ne yire de bia so yo ba so a ejam pa so sa na aboa chenchena so woni magudua mu a oba no ebutu ne ma no ho ena be ma ne na ekọ na okopa aduane de abre no na bra a chenchena ebe ku hwane ne mapa na obetu kosua na obehwane a be ma ne mum tutu ne honam nwi nyina di kubonum ede ma enkwala no sabe aboa chenchana na kan wo aboa o wuta hu koku ase pa ana se me fa se ha koku ase abrante one ne nyina ye de se mai ofoso de pesa me kan nyina ne se ede be ne ehu na ogana hai de be asem biem ne yenka hwe obai wo se wo be pe no no o kan na hi asem nyina kire wo ade we de de bia obai ma kope oba na o kan na kire kire na nya de obewi ni se na nse na no ma bia bibia ma no oya o se kan kire kire me o kan kire na me ne obetra but first no
ene nipa bebre kope oba ni timi kacha oba isi wakwa wade amoa no eti wo ba bepe no oba ya osori a wokoi so hu ne hips anya asam keto eno mu enna mema times no ya ne ye pedi atuam eti won timi kura na wose metimi eno ne ye biti na ma no so ya na times hu na nye wo mo a sa na nyame bo wo mo sa ade o he chebe yi obi so oh d4 mensresa so they can't watch him say enu ti no de pese kan nyina ne say edu tama o mind na wo de koso oba pe no okọ na oba no aka ne krekere ampa ma wo nan me wo nan no emema me no mo wo nyina no amoa me etu oba be fa wonim say umfa me nkosi bebe ma me nko me baby inso fa masan but oba ma bi aniti ene na no jira o the catch was a metime ayeda ya yo basa na mebo wo boa o pade na sheto kromo no ana re hwakra wa woni tiri akra kama Ghana nko aye wo akra to afefefe wo nyiri ba nyina ne wo sei acha se dwane papa hwe o wo no ba ma gyina wo se ahokere na ye na ete wonim situation ewom ye busa wo so wa wonan na wa wono wo pa me enkofa nkra ne magina na o mo so de hia ana mo ama me no mra ye behu de ye behu afa ho se wo de we na ade ne de aba ba ma bi so le wo te dame ase to dame ne wo twampoa na hwe wo da so ne ba na wo mu nyina no wo mu nyina on hwe wo mo de de mema bia no se ma wo masa wo de we be yi hu ano se ahokere na Ghana ahokere na bu betima pepa da ben na Ghana ahokere betima pepa san no hwe wo ma adu tama ebe se enwa ma no so makase ya fidie nyame anya musa ene ya kase pokwa branwia emra sabe anwaga janhye na oba bi je o mefa ne nko a nyame ammo wo musa ke ebe wiawia ka samre nka kwan so kofro so nam ha na wo kwa hen a wo janwaga janhye o no se menwia mra ne ebusa pokwa na so kwan no so gira ho nti ye nyina ye kwa ne ya wiawia ko nyame ammo musa kasama ba wa na wo ba wia kwa yi me o mi na se ban se makato se me no ano se meka to se mi di obachi je se dia wo se me wo be kwa nraga junction pokwa na kwa anwa ko so kwa mu ni nyamba bo nsa ho to dia o dia me bant ma ya so eti ankoba ne sa enka ye ne bate du me bia mu me mfesi fat wo ye be ma akwose oba pe na ho situation na oba no wogum ne wo ka ne kroche wa emfa ho ne to bia hu ye wo pa de ko na ko bat wo ha oba no emma bebre ha madodo ofoso ye program yi se wo kona se wo kochi mu TV ato ba bia wo bo se station foforo bia be ye ni mo mo na wo so ba ba ma yem sei tie de nsesa da e wo no ma bi ho edrum me bia hwe e na esisi madodo wo kwa bi so ye se ne na wo se hurudwam we kura me ne kasa se oba foforo se ntwen hwakura wa wo no kama hwakura ne timi akura ba wo bo wa onu ti se hurukura kura de ha because akwara no esi eduma air condition emu ano na memma you sisi se tachihwi enna musole mugu maso na musisi mayire moto ye ka bibia che na muka se sebe spams na di ko man egu fam he said no for so ka se wo di gu for feeding bot mama akwara no ye ka sa asemu ya wo gya wa se me ho kire me enkosi da ban Ghana ho kire enna de be yi hu ano ade be ne kwasa asemu ya wo for so ye so le beta cha ha na abufu agya ye sa na ye ko mama ye se ye tetete akonyi pressure adi asam no ene me se obi koye bi ene obi so okotwa obi lai e ma no so be sere edu me bi be ma bi obegya wanim so opewa you boss kaka afidie wo bi afidie bi wanyi ma bi o afidie bi wanyi oba bi na yi no kwate kwaso oba ma nto ba tie ne din wo kwan bi so okay eti enwa be ma na asam na wo ka no me donyam se wo kira no so amfa sika ama nya amfa kware akolai na sebe oba ma wono wote ne ba bia sebe wonwu oba hu da wona ebo ho ka na kwase wo da so na wo ji wani okọ oba yin hwe ne obi ba se sebe oba bo ne cross wa ka bo ntoko ebesi oba ko je ba bia ka se me ge ana me yire obi abaje no ha e ma no hwe na ntimi rajai na do oba hwe me fa wo mo obema se wo fi se okope oba wo mind ne je se wo ntimi hwe ho do oba ba hwe ne me fa twa bia woni ntua so na kope wo de akwa bi so wo ko he na nura se mi twam ayi the friends the price ho e wo fosu edu na dwuna wo twam ha che yo ha ba pack o ka ho fe yi wo fosu
Sumo na menam. Sana wo kache pokobra. O da bi se ho no afa kofi. Pokobra me no afa open. Wo ya be kan ensem wa. Tie. So wo de sanu wo ba de be kan ensem wa. Me no afa open. O ta mo na minika. Minika na wo ka no. Me no afa open. Me make ka so ho na menam. Ya che se mo afa open. Ya fa open. Ne mo ya nwram. Ya nwram. Tie. Oh, no, no, go feed me. What? And then I fed in houses my powder. You will get it, will be a tinge better than be back bonnet. Oh, maybe say, and I know crack webs on your dream bonnet. I know Papa Jaja didn't want to know. You best some here with dear Norma. Mr. Win had him a call to know for me. One catch of say a quabba. Maybe I was a cacket of me. Maybe quack it to be a so it was also when I said the walk of Adobahana. With the Nyabra, send them a credit to be a Kotobi. Boko no kwa the baby na so call baby enu ye better than say obako for oba na worry na saboba ma oba na ko situation oba wo bre what you say oba o ye kama pa but situation wo mu no enkoye ofo so man fa jani enko ma ye kona ne semester ba clinic na ye bre no ahwiri ko soro dodo na ye ne omo eni komo emra sisi ya Dr. Gan aye jredi a yedi enkomo kakra bi simadu so na yakon akoyenum Dr. Memo akwaba Oforisuo mejo so bibia boko de nyame adom and na se mu wuram 8:30 nanso no ba bia na dwumadie na ko no wo de to ho a sabire nyina nipa gina so mo hwe ni nyina babua ama me ne wan say yade nipa benya so a doctor na yade semester ba clinic bo ba ye nche nanso so no poor man tem wo se dikanfo na nsankyerani amo ye no kumase kuropoma no ano den yesi fidie kura masa akofa aba no adutwam na sese kura na yesi stroke no mo demonsa ne miemie nipa ne nem na mo tretre ne nsem na nyoma adade mo suma sempa ne semase ba den enkomo na no wadi amaye no enkomo na no aka ni nyina no se de okan na answer ne be shase e bi di ka chia wahwefo no tifo se de dai ba ye no no Oforisuo high Cements Herbal Clinic sese obodi na enka tete na first obo clinic ben sese de obodi na ja omo 3-4 days 5 days 1 week no ama stroke for nante omo infection omo tire sanko for na aba no shanka nyame say Cements de bia on say nyoma sesa ade sen nyina ayarehwe e de ayaresa no procedure na sesa enu na ma Cements he ba ye da asronko no de bia na ya upgrade ye nyoma broni be ka say upgrade ana say yes ye peja ye nyoma mkosro because you say Cements he ba no nya say ayarehwe keke because ka ayarehwe ne dia dodo na na ehwe na ye ne ya fa abefo kwan so ana say ye de nyoma foforo aka ho ama ayarehwe aye ntem eti yare a obi dia nantia ko ye na Oforisuo onim last time was it last week or so say last 2 weeks openi kese bi ba o me monidi la me ko ba bi monidi mo frame so srem ndia me fante be okay na obai conditioner no wo no me pese me kan yare no but ano hye ye mfa susu no na wa china me ye na to edro so me betena kan the last time o de ma me hepatitis B ya ye na to edro so e se eni edro it yet natural to some way you so to ba no so what e kasa nkofo de no na wo de ofa wa be hade it gidie pa wo de ba na bi ni ho gidie o de ba na bi ni ho no ba ya ye koye test enya results ni say indeed or hepatitis B yare no na fa ye de chance ye de ni two draw so fast so bra emra ye viral load ni hu viral load no hu virus do do woni mogem ye share ni say wo die die bedi mrese no ono aka no kre no tamo buy afa ye ntese hu say what kind of crese ono ne kan ni nyina no na ono de ya hwe sebe ya ne nshanka nyame so Oforisuo emre de share no duri oba ye de test no na negative yes aka chenze on san ko ba fufuro enkoye test no na on famra ne hu say sebia ye na ya huni ya last year machine na huni ya okoba no adanse a oka no na eburu ya adwe ne enti ase so ono asese so ono ade ne say siri bo say ekofo obetwe ade wanka wo hepatitis B obetwe ba fie ono sa so de bi so ka say stroke yare se wa stroke atena so ache wanu wiase mu ndro ye de wa fa ye de wa kwa no obi ada duro so ase ye se tie so sabi ne nsa achie yi na no achie yi ana se mpem a wada yi no wada to anso ema ayarhwe no ema oda so da ho no oba stroke no na se bi abro adwene ntiase so se obi ba Cements ana so owura facility o no hu ye papa ne ye maame mo ne ye nua no ma omne na nanam ye gravels ne so I don't know se se bi e ma pass bi no mo ye omuni mi se nyina ka yaresa no because Cements Herbal na wo ba se bi ye wo doctors o me reflexology no na o nurse no ye kan alternative healthcare
wo nurse no wo miamia because nurse ni nyina ho ne be ende ana de bia ka se enyo obia na sebi nya yare bia na enum aduro sebi se wanya stroke na wada ho ache na wanum do ado expect se wonunum no na sebi woni ma ache no ana se won sa akwan se de bia me ba me ka no wonum aduro no na ekọ da bi enye sa na yare ne tie wanum aduro ama nioma asesa wo unipadua nim no e wo se wedie na nim so no de ache acha ne de akwa no ye do fa system bi ma eno no be ye miamia on nerves ne ye no na atenetini nya mo na sidi dadam eti semense ba wo the stroke patients ne ba acha mra de beche no na fe onante sebi nanim acha ne kasa emaye no na ni nyina ateretere enne ma semense ba ye da sonko ebia na obi tie na obusa se semense ba ye wo hefa me pa acha yo kumase asokore mampo kumase asokore mampo eno wo tech eje achi ho no mo me pa acha obenya ka e wo Dr. Mensa udu Dr. Mensa also wo ko asokore mampo trotro bibiri kwasi ho obefro odo befa aboabo achi ho na se airport roundabout achi ho ado aba ebio aboabo traffic light na se any post office na ye opposite ujina ho so apragia for trotro for taxi for the don ma omo so kwa asokore mampo ofra usu besi asokore mampo Roma sorry da no e ho na ohene statue no usi abusa akra na penise okọ semens obetre ne ta chiro say ndesi won no ana afa mu amu free kolongo tech edwo so enkran kaso afọ na de bi omo ba ne nyina no omu si wo tech ude ozuru tech asi won ma na ebuso obi o se okọ asokore mampo be chiro station won mo taxi or trotro de opefo ofu akache so besi wo Semens Herbal Clinic obesi wo clinic na anymore ma no aba me pacho e number say didi dwumanie 0240 61 60 61 0240 61 60 ebio 0279 35 65 70 0279 35 65 70 and you may MTNI we can two friend as a ma friend Tigo no and also be no biama or no be kasa kama ne no for you so dey be said ye ba ye kan ye fire area sebi eba asoye ho pa na fe ya cheche dipa bi mamu hu bibi ofori so ye say de ye hu pose last time ye ba ne kan namu yare ne e ka say sebi omo pa wododo na omo ba fi o na ye namu yare ana atena so ne e ka about gonorrhea syphilis chlamydia ne edunum basabasa nipa bia na say ye nuanom abanom oni nua ne de ba ye hu sebi ne be mamu bor pepe ne ba mu bibi so ne free mu sebi atenka bi afiri oba no enya akono ana say de video mu nua agunu ache oh kofi say na mehu ana say adwa say na mehu edro we na me yentu kotobi no akotobi no onom afa bedu we bi no nim say symptoms ni ja no nim say yare ne ko na afa na wo sema be ya asem obi ne e ka say obi to me say bi ni krushia be man hu sane na nsuo ne ba obi so de ade be che ne nsuo na sane awon wa ye dia ma binom because of enamu yare ene ho ne o market no last year no ho asem ne be ka ne sha ka jam say last week ni pe ba nyina na enamu yare any stroke say stroke de bia ni pa ba na ade ba ko so ye hu ye pa ne say bi yare e frɛ no ulcer any typhoid fever dokono yemu bi pa eya kamia ise na papa bi bo say eya kamia ise ulcer ne typhoid ne de o de nipa 10 be gina on ma o mu 7 ana say 8 e wo sa yare no ana de tia meka ulcer ne typhoid say yare we say no akwai no ho twin disease me bra pani me ko say twin disease because mostly no sir obi o ulcer be test no typhoid na bra pani edunum na de bia me ba me ka no eno ne ye wo se ye hwe ni ye because of nipa na ya yare ulcer no akoto eduro wo bu say he fa na kuro me pa cho ulcer ne yenti ase say e kuro aba beto nipadua na say ndu abeto yeyam so de enye yeyefunu no nko a ebetimi ato obo ebetimi ato yefunu no ebetimi ato small intestines nim ebia ne edura ye de ka ani yenti ne ye ulcer no ye gastric ani ye wo de 8 pylori ne de beba so what you say etia na bia say oh ulcer de ochi yo yes make mama gastric because oba de adibam no na say de nyansem no obo nipa no hu say ubedidi a digestion be take place etia wo say aduan na say be da say nipadua na say onso no echi acid gum eti so wasori na unidi na okọ oba nipadua na de obechi acid egu ayinim onsuru nim eno na aduan nim na afe no enane na edikuro ene ade na wa hwe acid se egu ade zo hwe de ye na echi gu onsuru mu abra aduan nim o ya de na besi ebe bo ntokura bom na usually kind of gastric ulcer no de aba ebio obi so ma eyemo aduane a se bi yen hyeda ntwiti na ye di ensu a ye ntwiti ne enom osanso ba bia na onom aduane no adwo na ede no onom ni nyina ebo mo bi ofe epa no mo aso odin se mo iba oba de nyansam obo ye nipadua no ode line bi to ye mini nim ekọ ye yefunu nim a ye fe no mucus lining eno na se aduane to ye ma eto ma na se atumi akọ bre wakọ to yefunu nim na se sa mo ekọ ye nipadua ma de o ye ne se oditutok odidim
mukus line no didim etu odidi ana di kro aba beto oyefunu nim eti se o minimum ha no be settle a ho no obedidi na afi wonya mukus how do you call it osophagia ulcer no na da wa anti no na odidi a so me bo hyehye ana se aduane ne hye me bo ha no ma aduane ne nko obi was me di ase aduane atwi me bo ni nya eye kro eda ho no emo na awe se kro no ana ma sa na ba obi si de beto ne yefunu se me kan gastric no aduane to ma buoi ento mususu abuoi obi so de ne nsurumu digestion take place na de asem aba no for so asem wan na say asem yare say obi on my use first no can say abe yare because about 12 1 2 1 more kwa e ho na ne nkofo kam what that said the wani beti because ekuro no eye wo ya aduane to ma buoi ento mususu abuoi na de asem aba for so osan hani papa no for so usually aside for your free yare ni obi won ma sebi ondi we mu ye onaso wadi we mu kra na otitin de so basabasa otitin te so basabasa no ayede no on say en American typhoid bituma moisa all sanso bituma moisa ni nyina wo say ye test enu titi na ya na ye tufu say bi uhu sad na nya no aso akoto di wema anasa ofiti anu akọ me yare we say ntima maduro say na me hu maduro e wo say ye test ehu di aba say ulcer say typhoid na say other condition bi obi zo on ma Oforisuo ne de no akono kra de akono ne kono aduane obi zo on ma ne yefunu running stomach ojo sebi ojane 9 10 10 obi so on ma ne yam constipation to me chi ni nyina also to me typhoid to me wo de en den ye nyanye test ehu wo de no na ebe de ehu say we anaso enu ti na de bi etu nipa for say edu no basa no e wo say wo jai na ba hospital ni enya abutre yon wadwuma Oforisuo nya also kwa typhoid ye na me kai kidney related issue omo kidney di o mato no Oforisuo ano aye de semes ye tinete obi prostate pa Oforisuo e meme ba ho ye be test na akwa ya what the diabetes inti obi dey because me the diabetes na dey meko ewum e wo yabusuam etimi dey me ha me hu bi obi ko ma china ma bre me patcho identity na Semens Herbal Clinic na wo man yoma we say nyina chiru so what the e ya wo said they can name yare crowd yet your number did you many 0240 0240 61 60 61 0240 61 61 eh ya be friend you to me afa na chese me enti no ye wi a obetumi afreni adunkomo Oforisuo yare biara atena wo so ache wo de chine herbal clinics akese hospital akese wo china wo se wa bamabu me pacho Fabra Semens nyanya abotre nhyew ne wu se sebi ayare sapapa ewo baabi entra om kase o yabre ye kwa yaji ye se Oforisuo ye ntwa boy ho no mo kakre kra obi a Fabra ne beje wa yare hye na dance akofo di kidney for how do you call it stroke for aye peja omu wheelchair akese ni nyina na kofo na ntina tomu di adase wo so ma be experience e wu se sebi enya asem aye keka ne bebre kwa no enya otowara adesem oba na wo be ba be hu wo se ayare sapapa ewo Semens Herbal Oforisuo be ba be sorry no I man ka gan no asem aye no dey say we can because edroni Semens Vital Herbal mixture na yentie ni edrona na de agan no usually nkofo ko herbal shops no mka so mo pe agan a omu ajo maka Semens Vital pacho edukro na ejobi ka Semens Vital agan ne mo ye onisuo ene ne capsules e ma ne mema no me pacho be ma waye mrompam na esese esebi ehyem no wadwo anasa wo de ehyem a sebi o power na na adwo eno ne de enko anasa sese na won sane me pacho koto edro ni binanom o be ma no so se entininte ya kotobinom na ni gisebe won so Oforisuo me pacho draw we eye instant onoma obema no acha 5 to 7 minutes e wo say manum to oba na frɛ say oba no no maduro no fa hia no oba na say pa won na ekoso oba oni atenkan so kotobi afa sisi yare number 1 killer number 1 stopper and ye kasi ye ka Oforisuo mne na so nti yentumi kirechem but sisi yare pa atena so acha koto agan ni bia na say Semens Vital no sciatica to aso twetwe na aso twetwe aya asem oba omensis maye koto bi kokote so ye number na auto Ofred ro na obenye 0240 61 61 60 61 0240 61 60 Raheba shop e Ghana na say Herbal shop be Ghana bia Kumasi outside Kumasi nya Herbal shop what dey say o kwa friend o outside Kumasi a friend na man di 2 Ghana ne busa say me wa hefa na menya drone bi ana afa o to drone so anu afred Dr. Gane Pacho me pese be man so instant me pen instant me ma dosage me pese e grade me ma dosage me pese me sisi me ma dosage etu dey Herbal shop o Ghana ha nyina na outside Kumasi nyina friend o fra friend number we say ni enche o de obeya e drone betumi apower ama ne enti a o toy no what be the adwuma for you
Yane Smensaba Clinic ena etwetwe komo no ama me ne wan say yade nipa benya ososo a na yade kro ya ntiko Smensaba Clinic na yade bia adokro wo no entumi emwa na entu ase emfa emma kama bafo ya boy ntabam yan yakato say yo tententu dwumadie wei ena sauti a ade bia koya sisi sema pomenteme ho ase eno ena yebetumi adwo ano na yede ama asundwe ano ena yepese yenom ewo oman Ghana ene Asante member Sompa sika promotion member sika to bottom first draw na koso ana afena yekọ first draw no okay yes yefra pana members mra na yento adwumadie ni so producer frɛ wo mbra wo nyina free dime frɛ wo mbra na yento adwumadie ni so na yenko enko enum Sompa sika promotion first draw no 0597 672 nefa 3 digits no so kama first draw na koso anoti Kevin check it na yemfre nipa kro se ababe tomu we no libi no laba pokwa bena Oforisuo bema kontonchide hye asemu a yenua bai ebe kan ye no emu oya na asefim on se ma support match because of me mama obre me ho kakra ti me emadie me ka se me support man na media gro na Oforisuo yenua bai wodi nkurasem kakra me ka se kakra ko wodi nkurasem baby a wutifie duro na oba panyin 25 years memu makomako 9 na wo hia brantie odi awo kwai Oforisuo minua bai medin ho yawo nyankopon da wo ma se tigare ti usuo se hwane ti ufio se memma nana no mu yo nyankopon da wo ma makomako 9 eti se wonye wo bi abrantie na wo se ono betena wodi awo pa wodi den wo wia sabrabo oba yenye ye hu sawo se woni ba na oprema wo ma makomako 9 wakoso obi abrantie at one by force fast immediately now osemanyem it's over the stomach under canoe akurayisu we freedom edie na odi abofra eye na bra ye besi usu akye ye shawma nipa ni try no wo hwe ne bobre eni ni dibre nipa yi according to one kasakura okano wanti mi a hard time ama okwa wantrim wosimi kwofo nyinsen na na kwakwo ene wo keka ototo ayampia na kasabe adie ne beba se sister wo wo memu na yo na so ogina woni anka ncho so wo memu na ya you can't believe it because sabin peduasa anantuo etuo animu etiko asuntem ninsamo wure kra no utum se yese hutwa ona se minute officer sister no organizing ni hutwa okay oso wakasa ninsamo wure onye ayi obaku na ninsa session tumem ye de vade edena me we tian mo ba tie sebe wo kasa nya se ne mo re na wo na che se wo ye intelligent wo ya de kwamna de wo ya de o e bi na se obayi ni na meti dem ya na me kasa wo ti o da o kan for oba ni o me na makanfo obayi ni face wo ho ni bibia ho wo ti be hu ni mo re e kwamna ya de wani ye se do de kasa o wani ye eto Oforisuo o ya de o kwamna ye kuye ni wate Oforisuo mi ko menim eto Oforisuo die ti am ka medi no ya wo se sabi mpeduasa ka ba bi wo duro die so bi abo brabum na so no betena ekanya wo kire kona mehwe sample sem ka kire no so trasi o wi bi no no wo num bi o wi bi no num bi chesai wo no wo da so de no no ma wo sika na so de bi hwe wo ma e ko kakra eti akọ animu a wo hu se bemen wotima pega oboba ko bi ana wotima mo ba bi atena ana wotima mo dwotire enema ekoso because wo problem. You have the problem to your life and your life
What I say? What problem? Because the man, 4 man, and you bring your child. Member 9. And then member means now they makumaku buy. It's weird, but no. What can you this man do to your life? And you have one within your wall. Our makwasa obenin say. Oh, bra, say man and checking you maybe. Say yanta some young man and checking you maybe. You be you more fraudings. Remember be moi. Woman says wa. Woman you know my meta woman. Maybe no day you meta. How come the man try to go to tell the woman say I love you, but a quadrum pimpers will be the man running. Why are you running? Why are you running? Because Katatobe must say, would not do better crab of funny day. You go there, you open go there, and you bring your child. It is me. It is not me. It is you, Omno. It's of us you. You custom say, you bunny who say yes. Oh, Yanko Poma, and Mamma Kumaku 9. Oh, Yanko Poma, what is your problem? And you see, go to see another mind, and you want to understand what I'm saying. Oh, just in your Basawasa. Okay. But the minimum who see no. Okay. Yema Beman just say, Mamma in Tassi Kazimunu. Se Beman Tasso Kazimuna, and Yanko Pontadie, and Mekokon when you've been watching. Bible say, "O come how?" Said it then. O who was for the tower. Ababa what the kind of house was Ura. Before Beman was going to jam. She knew me gumetin. She knew Mugumetishan and two. Bema be a baby and walk. Men Pem was woe. Cobrebo Majatum, Mefa. Blow for winning about you. Bema not to be Bebia. Okay. When I am Pia, and this answer who no can say, Midisica, and I'm a hotman, and a Jumanye. Blah. Don't be shame with that guy. If you do the shame, I'll do the showdown, the guy. Thank you very much. Okay. For Kabana. And say the bro for anyway, I know that. Okay, your destination travel services wofrɛ say yɛmfi akwantu sɛm enkoda your destination travel service asokoma pon one asokoma pon rural bank no eni di enhwani mu dotro no a ɛna akɔso ahwɛ na your destination agevesa ma wo mu a sabri ameno kasa no omu afupli no a wo mu kɔ a omu de ho adanse di eba sɛ eka kwantu sem kwa de yefa nkodan your destination travel services broni kromben enu ntimi emfa nko bronya beba akwa nyoma your destination travel services obeboa ama nyoma akonkai ede amount wo bensemese ba clinic pe yenko na yefia kwantu sem minada enkoda your destination travel services 0257 298 8084 0257 298-084 and 0206 748767. Your destination travel services and na mekanfo na mediama mo bi nkojuzi gani if you say azanfo no eyadoso. Dr. KKB Herbal Center, the veins doctor. Na Dr. KKB se metena asem sei na na epiende manimu a na makai na asem bi okan wo se bramien tonchia diabetes no ekuru no ankasa atowo no bra na yen tonchia. Dr. KKB Herbal Center ono na osemeka cho dokota pani wose bramien toncha ya di bibre bia de free trinua no ekosi wonase Dr. KKB Herbal Center say fafa fande Ghana city bra bosumemu ni nyina obema wodro na papa we mini na di nkomo adoso no utimi se nani senda emrisika womsu wo ya adwuma apesika de nanso ayaresa no ehu ehede hia no eno to ose bramien toncha tema come to 25 for of Kenya se number 2 behu Dr. KKB Herbal Center Tachiman ubehu no Accra Woja Old Barrier ubehu Dr. KKB Herbal Center na Kumase hano wo swame assembly no ubesane akọ efom ho kakra no
uduru ho a uchedu enkwanta no so na wafre na ne ma no a meba bebobo no enti ema no de ye yiredi se obegye na wape na kira kwan odofo toto no a na edi ne ho adanse isan se wo se bramiento nchia wono de onfa na ni enhwe sika so wo se bramiento nchia na mensa yade mesa yade wi a odi misika de amame eno ti kumase ha ubehu no so ame municipal assembly no sane bepo no a ewo ho no isane kakra kwase no a wo frɛ no omobema nkoda no ababa befa 0246 716 982 0246 716-982 Dr. KKB Center Nema Enono Oswald Enterprise Yankoto TV Papa Wate Efrisa Yankoto TV Biama I am sure Muna Yesi Dumno Debbie Oswald just say on Obeton the Papa Amount or wholesale ni retail nada or di ehun ejuma wonderful Samsung LG and Philips no hotel TV sa ya reject no any store returns no no na wode every UK abruchimem eba o my Ghana 18 papa it is be na wo pe okwa wonya bi enfama Osborch Enterprise NSS TV papa dia yemra na kache na ebra betobi ebu akwa woni twene bu akodua GHS no na eye hwani mu Dr. Mensa Aston Taxi Rank okwa obehu Osborch Enterprise yekọ nyekoto TV papa na yentumi emfa hwe Asem Mpe Nipa ewo Sompa TV odofo yemfre no ewo ahomatufo we so 0244 363 663 0244 363 663 Osborch Enterprise Nema Enono Abrewatia Ofoso be ma me das na enne ababa wana wo ba hase nom no disaminu me man mo kanfo no ya oyo ba mu a oyo ba bi a obosie na ofoso be ma senka ye yi nanim nyina na enka yede na chi ne sadie ne hips ni tuatua ho na ekira wan hwe ekura nko benya kuna nsa na wakofie na nso no bibi nti a ne ye adwumenti ne yentimi amie nanim amfasa na ema na ankyere na ofoso be ma be ma ya ye ne kasa ye onye serious ba kokura wo na brabo na edimu ansa oso obesend this ka kura no yare pa oso obesend this ka china ngo kan ofoso ye so kwa animu ya ngo kan asemi nti a oba ne Ghana card wo no wonti se wa fa ma won fa sika ne ma na okofa be ma we se na se won no ekotena eti ne yesese ye kompna twe na se bimpo a ye wura wade ma ye mfa hye nyankopɔnsa na ye mmɔ nipa kro no sompa ye because obu anu okofa obonsam ubusuefo na adaba besue wo so na wasaba bedi wani seprewa hwebe ma oba mu atete wo na oba no be ma no kura no foso be ma hu na ani mfonyi bi wo kaka popo bi a wo nyankopon aye wadon wo nyi oba no wodwo ankofo bi am no mudi nkomo oba ne mpekasa oba ne ye brefo sa oba wo gina wasa mi kosi nkofo epieto no wo mu brazia ne won ma mu ase ntade ansa na mi go ritwi nkofo adwa ya ansa na manya sika de ahwe me ma oba no no ye wan fancy wan fantetew na so obebua no na ne nyina ate wa de kura pa promise na wa fa ama no na impromptu nyinsan aba ende ya netesi obu okura pa wo nyinsan ya wonim se wo nyinsan ebi okobekọ hospital fo no kura hu mani ehu bi pen na nyinsan aba na waji nyinsan na se adwuma nye na minya sika na onyem ya na ba na niam mu aye den pa na ebesi ne na wunya sika na wote won do didi anọpa didi awia didi anwumere na kwada bobonsa kwada botofo peche wese bosome miensa sa kwada na obeye den yo so obedidi o so obeye den yo so obesere nko so obehya atade o wayi wani na ate wo se minya sika na amane amahu wo we na tutu kama ne yeye hwe ofo so be ma ye nkama ne nwabre ne kọ say ye kan yiri bi na sa wantie be kan yiraba ye so sabi nsem a ensem fraso wa ha se num ye ne okwa de bokọ na sa wo se wo pani gidigidi a ye ne obekọ no hot tempers na so watimi ato eti ye ka che de se omla fom ni won hwe kwa pa obefa so akwada we se ye se abofra won ne nsam hye enye na bia won mama mi we se dokono ene nkatie ya hono edi no wuntimi ma no ena akwada na nya nufusuo
what wanna woody fufu baby I wish I say won wi akrantia na mwe ama ne opotwe nyina frafa ne sa mo nyina frafra enti womla no o mehwa akwada no nyakopo ya do yenya nim sa ho kyera ba so kakra wade hu se de obedi ekura na ne fama akwada no na akwada ne bomuni na wo mampanyifo no omutiti wona de wo sole anu obo makwahoma na ketua we se de wo na kwahoma be se o kyerɛ sen enti ye ka kye no omla na ye hwa akwada no akwada ne monyamfo bi pa ne tu beka so bi pɛ me ya twe gu so so enti womla obi penato na so ne wo anya bia wo sa abodwent womla na o mehwa akwada nyanyo obi na behwa ne ba ma nyesa bla no ene ne bedi se de se ne fatofo so me da ase. Okay, Abrantie no mesre no se ochina omientenenka. Omientenenka ifri se ensem wo kan nyina no ensem fra se na wotwe mienu me chop money enu nti no me kura me nyi adwumaye. Amania mahu ye mfa ntutuka. Mesre no pa. Owomoa wo sa akwa no so. Amania mahu ye mfa ntutuka. Yakoni ani true vision twetwe komo simadu emra sisia na yenko yenim panipa memo akwaba bejuso defo bibia boko de body kura me nkwam na so de akani ene mebre no apopon papa panipa true wave asoye yenko yenim mo panima memma wo mu ni adwuma na yenche tifo ne ahwefo nyina na yemfa nkomo pa aya kyekere egu bedemo edi begu asew efri true word for asoye ema obi bia ohwe ne de uti ye enneso so no se ihia se ne true word nkomo ye bebo ayaresa kwan ato se de be ye onipa bia yade ada ne hankrasem ne kum de ne se ne nida so asa na watwe yade ahoma na ontimi enya ayaresa bodua ensomu enne wo ye be ma na wutie mi a me ma wate ase se enida so ohoma obia na ni nyina mu no me hye ode ahye onkura se wo yade ne se wakọ hospital ayasabe ahodo doctor ka kire se baabi aduro ni de nida so ni hodomo a nyankopon ka bisa na true word for so enu yakọ fafiri ndia mamu aba no edi adanse pifi se yade bia no obo ade e wo ho aduro a wo de adom nipa enne wo ye be ma me kire wade bi e be boa na wo so wafa sa kwan no so se be ya da chi bi mo nsa no ka se me hunu yanka e bia wutiem sa bri wanya prostate yade ni bi wakwa yasabe ahodo doctor ka kire wo se ye yade baabi aduro wo se ye de rubber show be menua emu akuma ntukura ye wadron waso bi a medical ka se ope wo man a o makwadire ye pa e bas ye keka han ya bom na ye de ya keka han ya tete afrefra na de asayade ye de funtum yade adadan yade atu yade ase a untimi ye omu mfiri mu ye indiafo na omu no ni bi na obo ade ada roma true word for ensa kan wa hase ebia o prostate no o de na hya ase no na Johnson no said ye kane na esiba no onti wo haw onti yade onti pains bia wo ba memu no ene wote sa wo haw no a menua eye said ye kofa ba yi ni nipa bia o prostate no eda wo Johnson to ano ase ana wo Johnson twa no eye wo brada no na nyankopon nyansa nimdie mu no ahoma bi semu ye tubes a efa eye wo Johnson twa ne mu saa na befa eye wo prostate no mu na aba befa wo urethra abefa wo ba mem na watimi adwunso yi na edrum pomponsuo bi na se prostate ni yakese a na emia eye ahoma eye tube na da obema ni mu no anase da o prostate ni mu ase no ebe fa obema ni mu a berebia nyankopon e ma dwonso famu ba abonte a onto oye obia no emia no na afi de Johnson se de kane na esiba no obehun se ebaku enutina preko peso bi Johnson kano na so ogira ho na opro ne bema mu a se ye denie Johnson ni ntime ma ebaku so ade aka nyina na akam obehun na akota wa yase na wa yase e cheko o Johnson na ho kyerew obi oso ne de ni mutimi bie pa eti se Johnson ne kano a oni control preko pe na wa Johnson agu ne ho eye true word for do friend no prostate tablet eno na eba be so prostate no menua ma menka se bi nkyerew bema biade ba ko ya ne ses wo kwa ya sabia ne de Robert to bi be memu a na obo ne nsa no wo tia mu a enyo bi na be ka chew se wanya mfie duasa ekura empe aduro betimi aboa sa aduro betimi aboa so na medi ho adanse de chewe ya friend prostate tablet I free true word for so ye eno na eba be so prostate no abetu how bia abo atenase wo mu ase e de amaw se wo de no
bia wutim sabre prostate na didiwa o hawo na didiwa ma afa di ama ma yosem kofa mu a ane sa na tie efri se prostate na ebe ma bia wo engine eno na eboa wo ama wankasa no wo engine no atimi asopa anuanu ahodo mogya ahodo e de aba aba manim na sa engine ho akade a onua ene na aba dai atimi aba adwuma wo mpa so bomodi afa number ne frame na menti odupa ebetimi aboa wo number no ye 0558 72 43 02 0558 72 43 02 and I say 020 65 95 707 Odofo se o prostate how ni bia se wo dwunso ne mo gedi akiri dwunso kan wa pekope amoda ne dwunso kurubonya se de wotie no eyo how bi na aba ni nyina mu no meka wo se won saka true red friend no prostate tablet a eno e ba be sisi o prostate no etu how bi abo atenase e wo prostate no mo atimi ade ho ba bibia atimi akoyi e de ama pa hye ne so se yesa de aduru bi abadwama so ye frɛ no male 40s na male 40s ye de ba se ukọ ye omutimi wo pa India fo ka ho omutimi wuye pa firi so mo mfa ha ni agro eno nti ne de abro ye be ma wutie me ebia odie na wo hu nsem na akọ atwede ama wo utimu se wo bo adwuma pa wo mpem nanso so ebe ntimi mfiri mu ma emu akomentu de hia ne se wo sabeka true at friend male 40s eno na eba be sisi o testosterone no na ma hoden soronko a ewo se provide moja e de ko obema nimu ma veins ni timi gina brane mebre bia nuane pa e wo se wo di ko yafunu no mu no soni suyi de sefata ko ma abema no ni nyina no eye male 40s na timi aboa na e de ama obema na ma wo so so ha obi abamu anu nti enam sa ayoso e ma wuntimi no oba mfa afuru no abesisi ni nyina e de ama wo hye se male 40s no enye aphrodisiac no akwa no maka se me no obe kwa kudi hie mu ye no nye se de tie no eye nu a wonum a ebanya abotrebe siesie woni padua no wo ha obi atechima wo mu na etimi aboa wiye pa ama woni padua no wanya ahoden soronko afrei so me de asem ne kwa wie ne hye no so se wo ye bema die ntie ma wo mema yosem kofam ne ebi won ma na yade esi triade betimi de aba hypertension yade ahodo bebre ene ma wo mema yosem kofam onum eye male 40s eye true word for yinu no na etu sa yade no ase abokwan bi ato no ama wanka se watimi nya kwa ho san number ne nam de tu dwa de twato 0558 72 43 02 0558 72 43 02 and 020 65 95 707 abusuafo mpania ka to yese bode ebere ko na ekodi seyi nenso de babunu bi anka ne briyem saada wote se dean yade betimi abo atenase na emom se wunya nupa na ekon yade nyina ma wo a ena abehu se anidaso ewo homo obia meda wase no okay yani nyansa chia me ena etwetwe ko ne kasamafo ma true wealth herbal product India nuru entodofo yenko na yenko pebi ento otententu yama ye homene so makacho se bafo ye boy entaba mu a ye nam soro ye sai enam from ye second story no aye ready a yemfa emra na yenko ne kodi dwa ewo computer so emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye dwuma pa wo mu yintia pa so ko magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me nano me bisa cry so kwa brochu.
Kweku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, any member connection man for den go sika dwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a to ana se visit in so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kumasi as a labor runabout